iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 9:00 z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12:00 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese abaduteza amatwi mbahani ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turi kuwa gatatu tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Afrika y'Epfo abarenga 900 batawe muri yombi mu myigaragambyo yamaganaga abimukira yabereye hirya no hino muri icyo gihugu ku munsi w'ejo. Urukiko rw'ikirenga muri Amerika ntiruvuga rumwe na President Trump ku mugambi wo kwima ubwene gihugu kavukire abana bavukiye ku butaka bwa Amerika ariko bakabyarwa n'abantu batari Abanyamerika. Mu Burundi ho baraye mu iserukiramuco bise Umutwenzi Festival rigamije guhuza abahanzi bakiri bato ndetse n'abakuze. Naho mu yandi makuru mu mikino Cote d'Ivoire yasezerewe mu gikombe cy'isi, Mbappe aca gahigo, batatu basiga ubuzima mu byishimo Mexico City. Aya makuru ntabacike gendi Yves Bucyane. Aya makuru ahagarariwe na Bernard Bankukira. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prime ndi kumagenge hamaze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hari umugabo yafashwe mu Budagi ku caha ca genocide n'ibindi 25 bifitanye isano n'amahano yabaye mu Rwanda mu myaka y'1990. Uyikekwa yamenyekanye gusa ku izina rya Innocent S kuko igipolisi cy'Ubudagi kitashatse kumenyesha irindi zina ryiwe. Bivuga yuko yategetse iyicwa ry'abatutsi mu buraruko bw'u Rwanda igihe ca genocide yo 1994. Umunyarwanda asigaye afise ubwene gihugu bw'Ubudagi. Bivuga yuko bumwe mu bwicanyi yabukoze ubwiwe n'ububisha bwinshi cyane, yakaba yitaba umucamanza mu ntara y'Ubudagi ya Hesse. Ishami rya ONU abana ku isi UNICEF riragabisha yuko nyamugigima zibiri zabaye muri Venezuela harahezindwe zatumye hongerekana ibyago byuko abana bakoreshwa ku nyungu z'abandi bantu hamwe no gucuruzwa hamwe abo bana batandukanye n'ababo batosura guhura vuba. UNICEF kiranye yuko abana 680 bakeneye imfashanyo y'abari mu kaga mu turere tubangamiwe. Inkuru ya Mimi Swabi mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Imiryango ifasha yo mu gihugu yaburiye ko hari abana batabawe ariko bakaza kuburirwa irengero. Yanavuze kandi ku butumwa bwo kuri internet bwamamaza ibipupe by'abana nyamara bwihisha inyuma yo kugerageza kubacuruza. Impirimbanyi zivuga ko gahunda yo kurengera abana muri Venezuela yibanda cyane ku babura ariko ari umwumwe. Barasaba ko hashirwaho uburyo bushya bushobora guhangana n'ibiza byo ku rwego rwo hejuru. Muri Venezuela hari udutsiko dukora icuruzwa ry'abana twambukiranya imipaka, ndetse abaturage bo mu gace ka Guaira bafite impungenge ko ababikora bashobora kwikinga inyuma y'ibyo biza by'umutingito. Ibintu nk'ibyo ngo byaba byarigeze kuba. Aya makuru mwumvana ya BBC. Nigeria ivuga yuko igiye kuzosaba indishi Afrika y'Epfo ku banya-Nigeria batashe iwabo muri aya mayinga heze kubera intureka n'imyerekano itota abimukira batagira ibyangombwa. Umugwi ugira gatatu w'abanya-Nigeria watashe kuri uyu wa kabiri. Abaturuka mu bindi bihugu vya Afrika nabo baravuye muri Afrika y'Epfo. Ahejo kuwa kabiri habaye imyerekano igwanya abimukira henshi mu gihugu. Igipolisi cya Afrika y'Epfo kivuga yuko hafashwe abantu 900 bafashwe mu gihugu cyose, ariko mu by'ukuri benshi muri abo n'abanyamahanga bafashwe kubijanye n'amategeko agenga abimukira. Igipolisi nticatomoye ingene ico gitigiri kingana. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Espagne buvuga yuko hari abantu barenga 1000 bapfuye bitewe n'ubushuhe bw'umurengera mu kwezi kwa gatandatu. Ico gitigiri kirenga inshuro kabiri ico bapfuye biturutse ku bushuhe mu gihe nk'ico nyene mu mwaka uheze, ari nako kwari kwabaye ukwezi kwa mbere gushushe cyane muri Espagne. Urwego rwa Espagne rukurikirana ivy'ikirere ruvuga yuko amezi 6 ya mbere y'uyu mwaka yabaye ya mbere yashushe cyane kurusha ikindi gihe cyose muri kahise ka Espagne. Muri rusangi ubushuhe bukaba bwiyongeye ku rugero rwa °C 1.6. Abahinga bavuga yuko ihindagurika ry'ibihe ririko riratuma imifunda y'ubushuhe ikara gusumba nk'iyo yabaye mu kwezi guheze, yanashitse ku rugero rutari rwigere rushikwa ko mu Bwongereza, Ubudagi n'Ubufaransa. Urakoze cyane Prime.
muri Afurika y'Epfo abarenga 900 batawe muri yombi mu myigaragambyo yamaganaga abimukira yabereye hirya no hino ku munsi w'ejo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa gatatu, inzego z'umutekano zatangaje ko abenshi mu batawe muri yombi bakekwaho ibyaha bijyanye n'ibibazo by'abimukira ndetse no gusahura. Ni inkuru ya Mayen Jones ari Johannesburg, mwumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Kubw'urwego ruhuriweko n'ibisata bitandukanye bijeje umutekano, abantu 215, igitigiri ca mbere kinini mu bafashwe nabo mu ntara ya Western Cape, ariko abantu bafashwe mu gihugu cose harimwe muri KwaZulu Natal no muri Eastern Cape. Umuvugizi w'inzego zijeje umutekano yavuze ko imyerekano 120 yabaye kuri uyu wa kabiri, myinshi muri yo yabaye mu mahoro, ariko hari 12 yabayemwo intureka. Ingabo za Afrika y'Epfo zari zakwiragijwe hagati mu gisagara ca Johannesburg kugira zifashe igipolisi guhangana n'abavugwa yuko bariko barasahura, batwara ibintu by'abandi ku nguvu canke batera intureka. Abanyamakuru ba BBC bareboneye kandi abariko barasahura muri quartier bagerereye aho babonye hose ya Claremont muri Durban kuwa kabiri mw'ijoro. Aho yarari mu nama yerekeye ubuhinga i Johannesburg kuri wa gatatu, Perezida Cyril Ramaphosa yabwiye abamenyesha makuru yuko ivyabaye ejo bitamuvunye intege. Yongeye ko abanyafrika y'Epfo bakoresheje uburenganzira bwabo bwo kugira imyerekano, kw'imyerekana hanini yaranzwe n'amahoro, kandi ko byari gushoboka yuko ibintu bibi gusumba. Mu bisagara bikuru vya Afrika y'Epfo hamaze igihe haba imyerekano yiyamiriza abimukira batagira ivyangombwa, abayitaba bakaba bagiriza abo bimukira kunyura ubushomeri n'urugero rw'ubukozi bw'ikibi muri ico gihugu. Abatunganya iyo myerekano bararahira bakarengwa kwizoguma iba burindwi gushika ivyo basaba bironse inyishu. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze umugambi wa Perezida Donald Trump wo kwima ubwenegihugu kavukire abana bavukiye muri Amerika ariko bakavuka ku babyeyi batari abanyamerika. Hagati aho Perezida Trump yavuze ko aziyambaza inteko ishinga amategeko kugira ngo ashake uko yahagarika iki cyemezo cy'urukiko. Kugira ngo tumenye byinshi kuri iyi ngingo mu buryo bwimbitse, mu kanya kashize naganiriye na Claudine Gasana, hanyuma akaba n'umunyamategeko uba muri Amerika, ntangira mubaza icyo ubwenegihugu kavukire busobanura. Itegeko nshinga rya Amerika riteganya ko umuntu wese uvukiye ku butaka bwa Amerika hatitawe ku babyeyi we niba bafite ibyangombwa, niba bari abanyamahanga, ni umunyamerika w'amavuko. Ni amendment ya 14. Ugereranyije imibare y'ababubona inganite wenda buri mwaka? Ababona nta nubwo umuntu abara, kuko ntago babara ngo iyo umwana avutse se ababyeyi be bavuye hehe, ntago ibyo bibarwa, kubera yuko bizwi ko umuntu wese uvukiye ku butaka bwa Amerika aba ari umunyamerika, keretse iyo bagiye mwibarura nibwo babarura wenda kwavuga bati uru rugo rufite abantu bangana gute, ese mufite inkomoko iva hehe, niba uri umwirabura se wavukiye hano muri Amerika ufite n'ibisekuru zinaha, niba uri umuzungu ufite ibisekuru zinaha. Nuko rero bamenya yuko hariho abantu bavuka baravutse ku banyamahanga, naho ubundi rwose urabyara umwana akandikwa na county yaho utuye. Hanyuma kubera iki Trump yashakaga kubukuraho? Nta nubwo ari nawe wenyine, bibwira yuko umubare munini w'abantu b'abanyamahanga bavuye wenda mu bihugu badashaka, like babirabura, baba Latino, wiyongera kubera yuko abantu bavukiye ahangaha bahita babona ubwo bwenegihugu bwa kavukire. Ko avuga ko aziyambaza Congress, ububasha bwa Congress kuri icyo cyemezo cy'urukiko bwo babungana bute? Urebye environment tubamo ubungubu ntago, it's almost impossible, nashobora kubona 2/3 by'amatora ya Congress. None nibarangiza gutora ngo babijyane mu maeta 50, nibuze 34 zitore icyo cyemezo cya Congress zicyemeze. Niyo process ubundi iteganyijwe n'itegeko nshinga nyine. Nuvuga ngo kubwa rero ntago bishoboka? Ubungubu ntago bishoboka, kuko ntago bifite n'amajwi rwose. Nuko nyine President Trump uko asanzwe ko tweetinga byinshi ibintu byinshi yifuza, siko wenda bishoboka, kuko nyine hano dufite inzego z'ubucamanza, urukiko rw'ikirenga ruvuga ibintu bikoze ntago byemewe n'itegeko nshinga, tukagira urwego rw'inteko ishinga amategeko ishinzwe guhindura amategeko. Urumva rero ko ibyo yifuza byose bitaba, nyine we nubwo yabyanditse kubera yafite umujinya. Nabonye n'abasenators nabo bavuze ngo bagiye kwintroduce iryo tegeko. Byose ni ugutigiye kugira ngo wenda ababafana bagire icyizere ko bizabaho, ariko ibi bizahita birangira. Si n'ubwa mbere umuperezida aje agashaka guhindura itegeko nshinga gutya, byigeze kubaho mu gihe 1950 kangahe gutyo.
Amnesty International ivuga ko abarwanyi ba RSF muri Sudani bakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibikorwa byo kuburabuza ndetse no kwirukana abaturage mu gihugu babaziza ubwoko bwabo igihe bigaruriraga El Fasher umwaka ushize. Ni inkuru ya Barbara Pret Asha mwijwi rya Chansa Habimana. Ico cegeranyo kirongera gushimangira ivyagiriza umugwi witwara gisirikare wa RSF ko akoze amabakomeye El Fasher. Ishiramwe mpuzamakunguni ryari ryavuze ko ubwo bugizi bwa nabi bwari bufise ibimenyetso vyerekana ko bwoshobora gufatwa nk'ihonyabwoko. Amnesty International ivuga ko inyuma yo kuganira n'abarenga 200 barokotse ayo mabi yasanze ibitero vyari vyisunza amoko. Ivuga ko abagwanyi b'Abarabu bo muri RSF bahotera cane abatari Abarabu. Abatanze ntahe bavuze ko RSF yisha abantu benshi, ifata ku nguvu abagore n'abakobwa, yongera yica canke iragirira n'aba bana n'ibigirankana. Hagati aho hari ibimenyetso vyerekana ko RSF iriko irategura ikindi gitero gikomeye ku gisagara c'ingenzi ca El Obeid giherereye mu bumanuko bwa Sudani yo hagati. Ivyo vyatumye amakungu ararushiriza kugira amakenga ko abasivile bashobora gusubira kwicwa. Abakuru ba RSF baremera ko bamwe mu bagwanyi babo bakoze amakosi ya El Fasher, ariko bakavuga ko urugero rw'ayo mabi rwakabijwe n'abo bita abansi babo. Mu Burundi ku mugoroba wo ku munsi w'ejo haraye habaye iserukiramuco bise Umutwenzi Festival ryateguwe n'umwe mu baririmbyi bakiri bato uzwi nka Mukombozi, ikaba ifite intego yo guhuza abahanzi bakiri bato ndetse n'abakuze. Ni inkuru ya Patrick Wasu. Ni ku kibuga c'umupira ku ishure ryisumbuye rya ETS Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri hari hakubise haruzura. Abantu barenga 200,000 nibo bari bitabiriye iyo sabukuru ndangakaranga yiswe Umutwenzi Festival ku ncuro yayo ya mbere. Yahuje abaririmbyi ba kera n'urunganwe rushasha, abafise impano zitandukanye eka n'abandi. Indirimbo z'ubwoko bwose zaracuraranzwe n'intambo nizasigaye inyuma. Muri abo baririmbyi hari ababone izuba abandi. Ciza Silvestre n'umwe muri bo. Imwe mu ndirimbo ziwe zigikunzwe gushika uyu munsi ni Amabaruwa yaririmbye mu myaka y'1980. Aratubwira igituma indirimbo zabo n'ubu zigikunzwe. Ngira ngo twaritonda tukagira amajambo meza tukayatosora tugakosoza, hanyuma rero ngira ngo nico gituma bazikunda nkeka. Abaririmbyi burunganwe rushasha ngo barigiye vyinshi kuri bakuru babo. Esther Nishimwe batazira Esther Nish avuga ko abo bakera bari bafise discipline muri vyose. Abose basivese twarabumviriza ncambe nahigiye nuko icambere bobo badusumvya discipline. Muzike yose itagira discipline ntishobora gutera imbere. Rero discipline niyo yatumye naje wo kugeza mu mwanya abantu bona bakona imiziki yanje ariko kandi bakongera bakananyuba. Tuba basani, tuba bastar, mugabo twongera twibuka akaranga mutima. Uwiyumviriye uwo mugambi wo gutanguza Umutwenzi Festival akanawusangiza abandi ni umuririmbyi Nzeyimana Toma batazira Mukombozi. Avuga ko yifuza kunywanisha abakuru hamwe n'abatwagwa harimwo ugwaruka. Uza abarundi hamwe, abarongozi n'abanyagihugu bose tubahuze hamwe. Urabona ari abarongozi n'abanyagihugu, ikindi nacyo no kwereka abantu ko bishoboka ko Burundi tugakesha, Burundi harimo amahoro, hari abantu bagitinya. Ikindi nacyo kikomeye cyane no gukundisha abantu igihugu, kubera ko nasanze itariki imwe nibonane y'abarundi. Sasa iyo abaye lo 30 ikiba nk'amakesha yabonane y'Uburundi, muri ico gihe nibonane y'Uburundi. Umukuru w'igihugu yari yitabiriye iyo sabukuru ari kumwe n'umuryango wiwe. Yarashimiye ubwo gwaruka rw'abanyempano uko bishize hamwe. Evariste Ndayishimiye arashima kandi intambwe umuziki w'Uburundi ugezeko. Ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano kandi shimira n'indogozi zitari nke zaje kubashigikira. Kare umuvuza muziki bacavanga no mu bandi, none ubu umuvuza muziki n'umugwizatunga nirurangiranwa, babavyifuza ni benshi. None rero ndabakeje kuko
niyo mugiye mu bindi bihugu ndabona ingene babakira ndabona neza ko mwamaze guha ishusho nziza igihugu cacu. Iyo sabukuru ndangakaranga umutwenzi festival abari bayitunganije bashaka ko imara iminsi 3 ariko habonetse uburyo bw'umunsi umwe gusa bifuza ko bofatwa mugongo kugira izo kwame iba buri mwaka. I Bujumbura, Patrick Waso. Amakuru yacu twerekeze mu Rwanda aho Marie Grace Munderere ari mu bagore bake bitabiriye umwuga w'ububaji kubera ko habikunda nubwo atari byo yize. Uyu mubyeyi ufite abana 3 haravuga ko nta kandi kazi yakuretse kububaji ndetse agashishikariza abagenzi be kukitabira kubera ko gatanga amafaranga. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu cyanya cyahariwe imyuga mu mujyi wa Muhanga, Marie Grace Munderere yunamye ku mashini ibaza n'urubaho ari gutunganya. Hagati y'ibirundo by'imbaho Munderere niwe mugore wenyine twasanze ari kubaza. Uyu mugore w'imyaka 38 yambwiye ko amaze imyaka 5 muri aka kazi, nyamara urebye inzira ye ni wari gukeka ko yakwisanga muri uyu mwuga. Uyu mubyeyi yambwiye ko yize ndetse akanaminuza mu icungamutungo. Byageze gute se uyu mugore yisange ahantu nk'aha hadatinya akavumbi k'imbaho aho kuba imbere ya mudasobwa mu biro nk'uko bigenda ku bandi? Narabitinyitse cyane kuko nibyiyumvagamo mbikunze. Nshaka amahugurwa Abadage GAZ irampugura numva noneho byiyongeyeho cyane. Mbere tugitangira baravugaga ngo kubona umugore mu bubaji ni nko kubona imegeri mu mpeshyi. Ariko nkumva nge nifitiye confidence n'icyizere ko mbishoboye. Mu rwanya rwinshi Munderere yambwiye ko aya mahitamo ye yatangaje abatari bake ndetse no kugeza ubu abo bakorana barimo abatarasobanukirwa uko yinjiye muri uyu mwuga. Abo biganye muri kaminuza bo ngo babanje kumuseka kuba ahisemo kwinjira mu ivumbi ry'ibarizo aho gusaba akazi k'abasirimu nk'abandi. Narayize nayo numvaga nyikunze ariko mu mutwe wanjye harimo ko nzakora imyuga. Maze kuyiga navuze ati ariko reka nyige izamfasha mu kubarura imari nzajya ninjiza. Nabyo bizanyunganiraho kugira ngo ngende mbaza gusa ntagiraho ndeko nandika ibyanjye ntagiraho ninjiza ibisohoka no kubivanga bincanga. Ububaji bwanjye buzaba buri ku murongo n'uwansura akambaza ati business plan uzi kuyikora itanyikorera ntabwo njya kuyikoresha. Byaramfashije kuba narishe ibaruramari gusa ariko ngiye muri nge harimo ko nzabaza. Ububaji yatangiye byo kubukunda gusa. Munderere avuga ko ubu yabubonyemo akazi gahoraho ngo nibwo akesha imibereho y'umuryango we kandi akemeza ko abayeho neza. Nza kubaza nkabona school fees y'abana, mituweli, nkabaza nkabona n'ubundi bufasha. Njye nkunda gufasha ndikura kuyo ninjije ngira business plan ku kwezi nzafasha. Ubwo ibyo byose rero nkunda mbikura ahangaha. Numva nshaka ko ubuzima bwanjye bwose kuko mfite plan y'uko mu myaka 5 iri imbere nzaba mfite ikigo kinini cyigisha ububaji, kitanga training mu bubaji, ariko kikagira n'umwihariko kandi kantu ko gutegura abakozi beza ku murimo. Hari abantu bazi kubaza ko atari abakozi beza. Mu myaka 5 amaze muri aka kazi, Munderere avuga ko amaze kubona amasoko menshi yatumye yinjiza amafaranga menshi, nubwo avuga ko iryo ari ibanga rye. Gusa mu bigaragara uyu mugore avuga ko yashoboye kwigurira imashini 4 zibaza zibarirwa muri miliyoni zisaga 100. Ubwo namusuraga yanyeretse imbaho nyinshi yemeza ko arize kandi ko icyari igishoro gikomeye. Kuri ibi akongeraho umubare w'urubyiruko rubarirwa muri 70 akazi, bityo akarufasha kutandagara no kurwanya ubukene. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Muhanga. Turi ku isaha ya 48 muri studio za BBC. Reka tubasogongeze ku runana rwo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye Kiri ufite ikibazo utambwira pe ubusanzwe ko nazaga nkagutekera ukarya udafite ikibazo ngize ukuri sheri wanjye ni iki nakoze ngo ngusabe imbabazi
uranga ko nkwitaho ntumpe igisubizo cy'igihe tuzajyanira gusura ababyeyi banjye kandi bahora bakunyishyuza urabizi neza mama yarakubonye arakwishimira abikojeje papa bibi bindi ni 12:45 kuri BBC. Abakunzi b'imikino ikaze maze mugenzi wacu Ive Bucyana atwerekeze mu gikombe cy'isi. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Ndabashuje mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Umutoza mukuru w'Ubwongereza Thomas Tuchel yahishuye ko ikipe ye izakurikiza gahunda n'amayeri by'uwo mubanjirije Gareth Southgate mu gutera penalty mu gikombe cy'isi. Ubu tuvugana iyi kipe y'Ubwongereza iri guhatana bikomeye na Repubulika ya Demokarasi ya CONGO, umukino uri kubera mu mujyi wa Atlanta mu gihe amakipe yombi byaba ngombwa ko akizwa na penalty. Tuchel avuga ko ntacyo ashaka guhindura ku buryo Southgate yakoreshaga mu gutera penalty mbere yuko Southgate ahabwa gutoza Ubwongereza mu mwaka wa 2016. Ikipe y'igihugu yari ifite amateka mabi cyane mu gutera penalty mu marushanwa akomeye, aho yari yaratsinze inshuro imwe gusa mu mikino igera kuri 7 yarangijwe kuri za penalty. Ariko ku bwa Southgate Ubwongereza bwashyize imyiteguro ya penalty ku rwego rwo hejuru. Ibi bituma iyi kipe itsinda inshuro 3 mu nshuro 4 zose yakinnye hakitabazwa penalty. Uretse uyu mukino, undi ukomeye ku makipe ya Afrika ni Senegal ihura n'Ububirigi. Ni umukino ukinika ku ikipe ya Senegal cyane cyane ko ikipe y'Ububirigi isura yagaragaje muri iki gikombe cy'isi idakanganye cyane. Ni mu gihe mu rukerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihura na Bosnia Herzegovina. Ngaruka inyuma ku mikino yarayibaye, abantu 3 barimo umugore w'imyaka 19 bitabye Imana bazize kubura umwuka mu birori byo kwishimira intsinzi y'igikombe cy'isi mu mujyi wa Mexico mu rukerera nyuma y'intsinzi ya Mexique yakubise Equateur ibitego 2-0. Abandi bapfuye n'umugore w'imyaka 48 n'umugabo w'imyaka 44 nyuma yuko imbaga y'abantu barenga 1,000,000 bamanukaga mu mihanda yo hagati mu mujyi bishimira intsinzi. Iyi ntsinzi niyo ya mbere Mexique ibonye mu cyiciro cyo gukuranamo mu gikombe cy'isi kuva mu mwaka w'1986. Mu mukino wabanjirije yindi ku munsi w'ejo, Cote d'Ivoire yasezerewe na Norvège yitsinze ibitego 2-1. Abakurikiye umukino bahuriza ko ikipe ya Cote d'Ivoire yazize kutagira ubunararibonye, yazize kutagira experience, ariko nanone hari umukinnyi wayo ukomeye yitwa Amadi Diallo bamushyizemo batinze cyane. Yakinaga neza, match yayidomiye kuva match itangira, rero nta kindi sezina experience niko navuga. Hagati aho kandi Kylian Mbappe yaciye umuhigo wo kuba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu mikino yo gukuranwamo igikombe cy'isi nyuma yo gufasha Ubufaransa kunyagira Sweden ibitego 3 ku mwuka. Uyu rutahizamu kandi yahise anganya ibitego na Lionel Messi wa Argentine ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri iri rushanwa ry'uyu mwaka, kuko bombi bafite ibitego 6. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Arakoze Ive Bucyana. Tubabwire ko umukino urimo guhuza Congo Kinshasa n'Ubwongereza igice cya mbere kirangiye DRC ifite igitego kimwe naho Ubwongereza bufite ubusa. Reka dukomereze amakuru yacu mu kiganiro cy'abagore, aho uyu munsi mugenzi wacu Vete Kabatesi yaganira n'abafite ubumuga bakina volleyball. Mwiriweho neza. Niyumvaga neza ibyo arimo. Uwo ni mukobwa nkawe Liliane agitangira gukina sitting volleyball cyangwa umupira w'amaboko w'abafite ubumuga. Nyuma y'imyaka 19 harimo 11 ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore ya volleyball mu cyiciro cy'abafite ubumuga. Liliane yemeza ko uyu mwuga umutunze na bagenzi be bakinana. Kuri ubu iyi kipe iritegura amarushanwa azabera mu Bushinwa agamije gushakisha itike y'imikino y'isi yo mu 2028 izwi nka Olympic cyangwa Paralympic ku bafite ubumuga. Yaratuganirije ku rugendo rwe bwite ndetse n'urw'ikipe ye.
ubumuga mfite nabutewe na accident nakoze ariko nza kugira ubuvuzi nakita bubi biza kumviramo ubumuga menya ko hari imikino y'abafite ubumuga rero nari muri secondaire narigaga icyo genda byibuka naje hari imikino y'amarushanwa y'umujyi wa Kigali sanga hari equipe imwe yabuze umukinnyi bagomba ngo babatere forfait kugira ngo nyine bavemo ninjiramo gutyo kugira ngo ngwize umubare mu by'ukuri ntaranamenya n'ibyo ari byo ari wo munsi wa mbere narinje no kubireba ntangira gukina gutyo. Hanyuma umaze kwinjiramwo byarakoroheye gukina byari bimeze gute? Ntabwo byari byoroshye kuba wari umukinnyi ukina imikino uhagaze ukinana n'abandi hanyuma ukaza kwisanga ukina wicaye hasi icyo gihe n'ibibuga ntabwo byari byiza wumvaga hari n'ushobora kugukoma ukaba wakongera ugasubira inyuma wenda mu burwayi nari mfite icyo gihe nari naraniyakira ko nagize ubumuga byari bigoye kugira ngo wicare hasi wambare imyenda ya siporo igaragaza inkovu yawe igaragaza ubumuga bwawe udukabutura udukora nubwo numvaga nishimye kubona abantu bamugaye nkanjye yewe hari n'abarushijeho byamfasha igihe. Ni iki rero cyaje kukumara ubwoba? Iryo pfunwe kugira ngo rishire rero ntangira gukina numvaga gukina ko abafite ubumuga ari nko kwishimisha cyangwa kudaheranwa n'agahinda. Naje gutangazwa nuko rero iyo mikino iri ku rwego rw'isi ifite imikino bita Paralympic Games ari cyo cyiciro cy'abafite ubumuga. Ntangazwa no kumva rero batangiye kutubwira ko tugiye kwitegura kugira ngo tuzashake itike ijya mu mikino Paralympic ya 2016 muri Brazil. Niho natangiye kumva ko bya bintu uretse kuba ari ubuvugizi uretse kuba ari uburenganzira bwacu gukina bya bintu birakomeye bya bintu bishobora gutuma uhagararira igihugu meeting abandi bantu bafite ubumuga bo mu bindi bihugu ntangira kubikunda gutyo noneho mbyinjiramo neza mvuga ngo turi na benshi reka nshyiremo imbaraga. Twatangiye turi nk'abakinnyi nka 34 ngirirwa ubuntu rwo kuza muri 12 bazashaka itike y'igikombe cya Paralympic kinabera mu Rwanda turanatsinda ku mukino wa nyuma dutsinda Egypt duhita tubona iyo itike. Hanyuma rero umunsi wa mbere nyine mujye muri ayo marushanwa Olympique mpuzamahanga byakugendekeye gute? Mbere yuko tugera mu mikino Paralympique 2016 tumaze kubona iyo qualification twabanje kwitegura tujya mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo duhure n'abantu tuzakompeta. Urugendo rwacu rwa mbere rwari Slovenia kumva rero ko ugiye gusirukira igihugu ufite idarapo ry'igihugu ufite ubumuga byari ibintu bikomeye twumvaga nyine bitarabaho tujya Slovenia. Hanyuma rero mugeze aho ngaho mu marushanwa mpuzamahanga byagenze bite? Tangaje bwari ubwa mbere ikipe ya Afrika y'abagore yitabiriye imikino Paralympic nitwe twabaye aba mbere. Icyo gihe twabonye umwanya wa 8 ko twakinaga n'ama equipe afite experience guhura na China yitabiriye nk'imikino Paralympic nk'umunani. Igitego kimwe cyacu twagisereburaga nk'abantu batwaye umudari. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi rero mumaze kwitabira amarushanwa aya Olympique angahe? Tumaze kwitabira imikino Paralympique inshuro 3. Ubu tukaba turi mu rugendo rutegura gushaka tike y'imikino Paralympique izabera Los Angeles muri Amerika 2028. Ariko ubwo hagati aho ni imikino Paralympique tumaze kwitabira ibikombe by'isi ari nacyo turi kwitegura ubu birenga 4. Nk'ikipe y'abagore hari ibihembo mumaze kubona? Tumaze kubona ibihembo byinshi cyane. Urugero nk'ubu hari aho itegeko rivuga yuko umukinnyi cyangwa se equipe yabonye qualification yo kujya mu gikombe cy'isi cyangwa mu mikino Paralympique ihabwa miliyoni 3 kuri buri mukino utarashyiraho ibikombe by'isi. Ni muri siporo muri rusange ayo mafaranga rero yatugiriye akamaro kanini cyane mu miryango itandukanye. Nk'umudamu ni izihe mbogamizi zikomeye cyane uhura nazo nk'umukinnyi umugaye? Imbogamizi za mbere abantu ntago bumva ko ukina kubera ko ufite tana impano abantu bumva ko ukina kwa igihugu cyabagiriye impuhwe kandi ntago ari byo. Turahatana nk'abandi ugaragaza ko ushoboye kugira ngo ubashe gutsinda no kubifatanya nyine n'urugo ntago biba byoroshye. Iyo umuntu afite ubumuga ari n'umugore byongeyeho biragoye ko ibyo bintu ushobora kubifatanya bisaba determination iri hejuru cyane. Ikindi bigasaba support y'umuryango niba ufite support y'inshuti support y'umugabo niba umufite iyo tagushyigikiye ntushaka kubikina. Liliane mukobwa nkawe ukina volley y'abafite ubumuga turamwifuriza rero amahirwe ndetse n'ikipe ye. Ni naha dusoreje muramuke neza.
Arakoze cyane Vete Kabate sinaha dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ariko nabibutsa ko muri Afrika y'Epfo habarenga 900 bamaze gutabwa muri yombi kubera imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo yarigamije kwamagana abanyamahanga babaye badafite ibyangombwa. Twabwiye kandi ko muri Amerika urukiko rw'ikirenga rutavuga rumwe na President Donald Trump ku mugambi wo kwima ubwenegihugu kavukire abantu bavukira ku butaka bwa Amerika ariko bakavuga ku babyeyi batari abanyamerika. N'amakuru yarahagarariwe na Bernard Bankukira wanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon Jeruto naho giye nari Anne Marie niwe mwiza mwakoze cyane kudukurikira kandi mugira ijoro ryiza.